اف چاخ و هەمی چاخێوە بخێر و خۆشی بن. گەلی ژنێن هێژە دایکنۆ کەچ و ژنێن جوان داپیرنۆ دەماوە خۆش بە دەما هەمی گوهدارێن ستار FM خۆش بە. ئەس دیالە عەلیمە هەفتەیە جارێکێ ئەزیش وەرە بەرنامەیە ژن و ژینگە پێشکەش بکەم. بەرنامەیە ژن و ژینگە وەی وەرە هەفتەیە جارێکێ باقەک ژنوچەیەن ژینگیهی پێشکەش بکە. هەروەها وێ مژارەکە ژینگیهی بگرە دەست و وێ مژارێ بە میێوانەکە پسپۆڕە گفتوگۆ بکە. نەتەنێ ئەمێژ وەرە بێژن، نا ئەمێل نەرینەوەژی گوهدار بکەن و بەریاک و هەر خەلەکەک بداوی ببە ئەمێ گورزێک شیرەتێن ژینگیهی وەرە پارڤە بکەن. ئارمانجا بەرنامەیە ژن و ژینگە ئەوە کۆن ژرە و شاژینگەهاخوا ئاگاهدار و سەروەخت بن. باندۆرە قڕێژ بوون و تێکچوونە ژینگەهێ لەسەر ساغلەمی و تەندروستیە ئەولەکاریە خواردنێ و ڤە خواردنەوە چییە. بەڤی ڕەنگی ئەم دکارن لە ژینگەهاخوا خودی دەرکەون و ژینگەهەمە چاوە خودیمە دەرکەوە. ڕەفتار و کارên me yên şaş yên rojana bandoreka çawa li pêşa roja me dike. Careke din ji Star FM dema we xweş be. Hûn bi xêr hatin xeleka yekem ji bernameya Jin û Jîngeh. Bi nûçeyên jîngehî em dest pê dikin ji ber hişkahiyê û kêmbûna baranê. Ava li bendavên Çil-axa û Zexîreyê yên kantona Cizîrê her ku diça kêm dibe. Kêmbûna avê dê bandoreka neynî li jîngeh û çandiniya herêmê bike. Şaredarî û saziyên têkildar banga çareseriyeke lezgîn ji bo vê pirsgirêkê kirin û diyar kirin ku eger di salên bêda lehiyê geraba dê bibe sedema derzan di bendavê de. Bendavên Çil-axa û Zexîreyê li ber ziwa bûnê ne. Di sala 1974 de bendava Çil-axayê bi dirêjahiya 700 mitra û firahiya 37 mitreyan hate çêkirin. Gola bendavê têra 10 milyon mitrekab avê dike. Çavkaniya golê ava baranê û kaniyên gundên derdorê ye. Bendava Zexîreyê jî di sala 1978 de hatiye çêkirin. Gola bendavê têra 23 milyon mitrekab avê dike. Çavkaniya golê, ava baranê û ava kaniyên geliyê gundê batir zanê ne. Li derdora bendavan nêzî 5000 dar hatibûn çandin. Lewma ew dever ji bo şêniyên herêmê bûbû cihê seyran û bihin vedanê. Lê ji ber birîna bêserûber, paşguhkirin û rewşa ava hewayê darên wê deverê hişk bûn û ava golan jî zêdetir kêm bû. Ji ber kêmbûna baranê di zivistana sala 2025 de û qutbûna ava kaniyên nêzî her du bendavan, asta ava bendava Çil-axayê daket 350 mitreban ku rêjeya wê ya asayî 500 mitrekab e. Rêjeya ava bendava Zexîreyê jî daket 500 mitrekaban ku dibe di nava çend hefteyan de bi temamî ziwa bibe. Herwiha devera aliyan bi kanî û rûbarên xwe dihate naskirin. Ev kanî çavkaniyên du çemên girîng bûn. Çemê kêşikê û çemê girê dêr e. Ev her du çem û çavkaniyên din ên avê bi salan ji bo avdana zevî û rezan dihatin bikaranîn. Têkildarê mijarê rêveberê saziya çandiniyê ya Çil-axayê Cabir Ebdulezîz Silêman axivî. Silêman diyar kir ku her du
بەنداو بنگەها چاندنیە یا هەرێمێنە و گوت گوهرتنا ئاڤەهەوایê ziwabûna kaniyan kêmbûna dar û şînkahiyê bûn sedema vê rewşa ku bir bêkarîsetê ve diça. Her wekî Slêman bi bîr xist got di sala 1990 de ziwabûn wekî ya niha çêbû. Lê bi saya baranê dîsa gol tije av bû. Lê niha ji ber kêmbûna baranê û ziwabûna kaniyan derfetên ku gol ziwan nebe kêm in. Di dawiya axaftinê de Slêman destnîşan kir ku ziwabûna gola bendavê dê bandorê li pergela bendavê jî bike. Lewma ev yekdema lehiyek rabe dê bibe sedema derzan. Ji aliyê xwe ve jî Komîteya Çandiniyê ya Herêmê hin hewildankirina ku ji nû vedaran biçînin. Komîteyê dora bendava Çil-Axayê weke herêmeke parastî ragihand û li wir nêzî 600 dar çandin. Lê tevî vê yekê jî pirsgirêk çareser nebûye û hewce dike ku hewildanên mezintir hebin, da ku çavkaniyên avê bi temamî neqedin. Hin lêkolînan destnîşan kir ku kîmyawiyên di berhemên paqijiyê yên malê de dikarin bi taybetî ji bo zarok û jinan xeternak bin. Bibin sedema pirsgirêkên pêşveçûnê. Pirsgirêkên nîrolojîk an jî rîska penceşêrê zêde bikin. Lêkolîneke nû li ser berhemên paqijiyê yên malê destnîşan kir ku bikaranîna kîmyawiyên ji bo paqijkirina mal an jî nivîsgeha we dikare ji bo tendirustiya we xeteriyekê çê bike. Li gorî lêkolînerên ji koma xebatê ya jîngehê, rêxistineke lêkolînê ya bêqezenc, berhemên paqijiyê yên bazirganî yên hevpar weke spreyên pirarmanc an jî bi hin xweşkerên hewayê dikarin hewaya hundir bê aerosolên ku dikarin bibin sedema nexweşiya respirasyonê tije bikin. Lêkolîneran sih berhemên paqijiyê yên cuda ceribandin. Di nav de hin ji wan wekî hewêrdorparêz û hin jî bêy bi hin xweşên zêdekirî hatin firotin. Lêkolînê analîzkir li ser berhemên wekî paqijkera erdê, paqijkera cam, paqijkera lekeyan û paqijkera serşokê bi şiklê spreyan, destmalan û tozên şuştinê jî dihewîne. Di nav sih nimûneyên ku hatine ceribandin de wan zêdetirî 530 cûreyên kîmyawî yên cuda dîtin ku jêra pêkhateyên organîk ên firarkar tê gotin. Dema ku ev berhem tên bikaranîn wekî gaz di hewayê de derdikevin. Li gorî rêzîknameyên li Kalîforniyayê û Ewropayê nêzîkî nîvê berhemên ku hatine dîtin ji bo tendirustiya mirovan xeternak tên hesibandin. Li gorî navendên kontrol û pêşîlêgirtina nexweşiyan, pêkhateyên organîk ên firar, formaldehîd, tolûîn û kloroform dihewîne û bi pirsgirêkên nefesê yên wekî astım û kansera pişkê ve girê dayîne. Nemaza dema ku mirov di demeke dirêj de dubara bi wan re rûbirû bimîne. Hin lêkolîn destnîşan dikin ku kîmyawî dikarin bi taybetî ji bo zarokan xeternak bin. Bibin sedema pirsgirêkên pêşketinê. Pirsgirêkên nîrolojîk an jî rîska zêdebûna penceşêrê. Lêkolîneran dît ku gelek ji berhemên ku wan ceribandine kîmyasal derdixin ku dema ku li hundir tên bikaranîn dikarin bigihêjin rêjeyên pir bilind.
جیین کو لدرفتین بکار آنین. لیکولین اشکره کر گوهن جبر همین پاقش کرنه یین بناوی کسک آن دوستانا جبو جینگه دکارن جه هفبشین خوا یین کونشوپی و بجارککا اولتر و کمتر خطرناک بن. به همان آوایی بر همین بی بهن این بی بهن خوشن زیده کری جین امسیونین وان کمترن. دداویه دا انجام نشان ددن کو بکار آنینا بر همین پاقجیه ین بی بهن و دوست جینگه دکارن ببن آلیکار کو خطرین تندرستیه ینش بروان کیمیاویان کم ببن. بله گهدارن هیجاش خود درباره وی مجاره دا میوانه کما هیا و بهتر لسر مجاره ام ببیجن مواد کیمیاوی و باندورا وانا که لسر جنان با آخوه میوانا مجی ماموستا سرهلدان بکیا اند زیارة بتروكيميايا هروكيدن انداما كوميتيا كيميا دي كوماليا كزين كسكديا دما تخوش بي ماموستا سرهلدان. لا ماموستا سرشابا دماجي خوش بي قلك بخير. ماموستا سرهلدان شخو قلكي سباس شبويكو دبوي ميوانا خلقا من متخوست ام التجهدار بكن أز وكسن جهدار درباره مادين كيميائي دا يعني راستي باندو رواناكي لسر مروفا بگشتي وشخوا امين هاورن باندو رواناكي لسر جناجي بالي بكشين نسري او باندور چيا؟ براستي ماموستا شخوا سپاسیا وجیدکم دستبکی دا سپاسیا گهدارین هجاجیدکم مجید خواست ام بچکی بعد بکشین سر هیبرین کیمیاوی مواد کیمیاوی یکونها ام تبینن قرآنینا و گلکی زیده بود حیات او جیانا مای روزانه دا وقت زانیش خو مروف بيشتي تكلين وتعامله وبهيبرين كيمياوي راهنا چد واري منظفات دابي ام بيجن چتي باقشي چد واري مثلا صحي دابي او ام بيجن وقت ادوية ما ادوية جي راست يه ام بيجن جلسيا نخوشيان دكن جي بس تماكو بقرآنينا كشاش بي او جي خطرية كالسر مروف یادش خواهم متخواست ام که بیشتر بعدی بکشیم سر روشا جناب تایبت و هیبریم پاقشیش بوکو وقت زانی جن کسی که هری تیکل داره او تیکلیا با هیبران دکن چیانا ما روزانه دا چطوری پاقشیا ماده بی چطوری پاقشیا جلابی جن پیرا تیکل داره ام زانن چه ماده کیمیایی هب من زراري وهنا هن مادة هنا بيجن زرار إنه وك دم كرتن وهنج مادة هنا زرارين دم درج درتخينن الكوري لكورين باندورا با مادة يعني جواهي برا ما مستسر هلدان لسر جنات چيا يعني وقت جدا ديار كان بيترجن وان هيبري هانا كي بكار دينن قالو يعني أو زرر هاي يعني جينا هل بتسرر هي ما بس جبركو شخوا ليكولين زانستي جبري نشان دان وبيجن بكار آنينا دومداري بهيبرين كيمياوي یاکو جن روزانه بکردین شخوا زراری ما هری مزن سر جنه هیا وقت چه گلک نخوشید و هی برای چید بین امثال نخوشین جاب عاجزیات جاب چید بی یا چرم چید بی نخوشین بهندان چید بین یا تشتا هری بیمجی نخوشیات پنچشیر سینگ و یا پشکی افش خود گلکی زیده بوا هيبتي جرجني تشتهد جي ما تخص بشكل أزبالي بكشين سر برسكريكين هرموني تشيدكن يعني وكان هام دبينين قال لك برسكريكين هرموني جم جناب تايبت درت كفن حالاتي عقم درت كفن
قش تأثيره أف هيبرين كيميائية كوجن بروجانا بكاردينش خو أو نظاني تشزراوي هي إجبر كل ثاني أفضل أف هيبرين كيميائية منظفة ده بشكل جیانا ما روزانه حسان کرنا الیکاریا پاکشی دا بهنا خوش دادن مروف جبیر دکه زرای و سر تندرستی مروف هیا اف يعني ما مستأثر هلدان شخوطا قالا مادين كيميائي جيكر دستة ساغبه ام تخازن تج جهداران را قالا وان موادان بكي يعني موادن كوجين بكارتينن يكو بيتري خوا اف هيبرا كيميائي تدا هيا بتايبت دجيانا روجانا دا چنا ها مزانن في مواد كيميائية أو هيبرين باقشية شخوا قلك مواد كيميائية نابا خطا دقرن جوان مواد كيميائية بريك وزرباسي مواد أبم شخوا في هيبرين باقشية هنا هيبرين أم بيجن يجكانن يه إفراغانن يه باقشية بنجرة شبكان يه أم بيجن بهنا خوش غرفة دا شبكي هيبرين باقشية قلقن نابا هيبرادا أو ماتريال ومواد كيميائية وهري زرارة وسر تندرستي مروف وبتايبات ياجنيه هي أم تبيجن هي أو مادة فتالاتا قلقي خطر ناسج بركو باندورا ويسر لفكين أم دبيجن الغدد الصماء هي أجي باندورك هرمونية جبركو أف غدد الصماء وكان بيجن مسؤولة سر نظام هرمونية الأشياء مروفة التأثير كهرمونيتكي ياتشي جمع تيكل أو أم دبيجن مركبات طيار حنا بيجن VOCS أف شخوا نخوشين دهندان الزيادة ديكن شخوا جمع تايبات جمع مواد ديجي ماتيريال ديجي نافي فورم الدهيدا افجي هيبرن خطرناست آلية پنجشيري زيادتكي بتايبتشي پنجشيرة سينغ الجمجنا يا ديجي هن مواد ديجي هنا عم دبيجن كومباوند او هيبرن امونيا يا رباعي نافي واجي KAC اف كريزا ربو زيادتك الرجيه زيادتك يعني اف بقشتيد مواد باقشيه ده ان هيبرين باقشيه ده هنا قشتيد بن سدما زراره مازن سر تندرستي امراض وبتايبت شي ياجني بله ما مستأثر هلدان قلكي سباج بويتا الفيدر ما مستأثر هلدان تقالا ام ببيجن هيبرن كيميائي كر باندورا واناكي لسر مروف بقشتي وهر وكيدن بطايبت لسر جني ونخوشين كو بخورتيني گلو وی مروف چاوا خو بپاريزه جنا کو بهتر وان هيبري هانا که بکارتینن و چاوا خو بپاريزن براستيش خوا مثلا تشتي هري هسان دماكو ام خب هاريزن ام دبيجن اجراءات السلامة افيه هري هسان دماكو ام دماري دا كاربينن وكاچه دماكو ازفا هي برام كارتينن دبي دريبا قريبن شباكا بقريبن اجبركو وكم صانن دريه جهه قرتي بهتر زرارتكي اجبركو فتشتبهن دركات ان وكأن بيجن تشتين الغازي بون طيار بون دركبن زرارة خو بهتر لاشنكه يادن دماغ ورم كارانين اف هيبر دبي لبك ورم كارانين دبي ام ماسك كماماتا دينن جبركو ام خب باريزن يادشي دبي ام تجاري اف هيبرين باقشية تفلي هفنكن جبر تفلي هفكرنا ام هيبرين باقشية شخو زرارة ومصدرة ام نزانن هر هيبركي چ مواد كيميائي تدا هنا شبكتي وقت زاني دايكن من نحمي زانانا نحمي خندوان ان خنداينا يعني مشخص بيجنجي الا كين زانستي ضرراوي هيا ام مجبور بالي بكشين سيرفي تشتيج بركو ام روجانا دبينش خو اجي دبين من المالي جمتيتيا جانا هيبين باقشي تفلي هفدكن جبوكو انجامك باشتر ببينن جبوكو
ويدك مصدر بك بس تشتاكو أم جيرا نبالدارن أفتبلي أفكرنا ظاهي برام هفرا زرارك مازنتكي جبركو أم بيجن وكا مثلا هاي بريكي كلورتي دا هبه هاي بريكي أمانيا دا هبه أم بفلي هبكن شواد أنجامي دا أم بيجن أنجامك هاري سام دركبه هاري مؤثر سر تندرستيا مروفية دركبه فيا لازم بعدين بكشنا مثلا إنه أم تجاري هاي برين باقشية تبليها بنكن جبركو أم نظام اللي أنجامه ويتشبه جبركو جار نجي تبليها فكرنا وذكاري مرنجي شيبك يعني إنسان تسمو ما فجائي إنسان بيدمره فقدر الإمكان أم تجاري تبليها فيها أو ماتريالان بهفرانكن هەلبەت مامۆستاش زۆر سپاس جارێکە دەنجبۆیتە لەسەروان ئەم ببێژن ئاگاهیە وڤان شیرەتێن کوتە مەکردن و هەمجیتە گۆهداران کرد دسێتە ساوبێ مامۆستا سەرهەلدان کوت تەڤلی بەرنامەیە من بووی تە پرسێن ئەم ببێژن گونجاو تە بەرسڤاندن ji بووی ku ئەمرێل بەروان مادەیەها بگرن هەر وەکیدن ئەم هەول بدن ku باندۆرا واناکێکێم زێدا سەر ژیانەمانە بێ دداویەدا سەرهەلدان بەکی دەتخوازە تشتێکی بێژێ شخوا سپاسیا ودکم جبو افترفتا ودایی من سپاسیا گهدارن هجات کم تشتاكو استخوازن بيجم ام تندرستيا خم قاتبن بتايبت جن ام بعدي بكشين سرچتيكو ام زانن بيكاتين وين نديارن ام بكارنينن ام بعد شتيكو ام زانن تأثيرا و باندورا و سر تندرستيا هي ام بتشتين ام بيجن صديق للبيئة وكأم بيجن إنه يشين ب أم بوارة بدلين أم كاربينن وكمينات مثل إنها أم جباق قيرة أم كلور بكاردينن جبوس بيونة أم تكارن مثلا عصيرة ليمونة بكربونات من سيركاس بي أم كاربينن أفقش هيبرن أم تبيجن هيبرن شينن أو دراوة قدك يتنيا سر تندرستي أمروف جبوكو اف هيبر بحالي خوا دماغو دبينن بحالي خوا هيبرن قابل للتحلل ام دبيجن وام تكارن با هيبراجي دماغو ام تفلي هفجن ام هيبرن باقشي باشتش درخينن وديساجي دبين هيبرن نكيمياوينا يعني هيبرن ام دبيجن بيئينا صحينا سر مروفجي وسر ام بيجن جينجهيجي بەێ مامۆستا سەرهەلدان دیسە زۆر سپاس ji بۆیتە بەێ گوهدارên هێژا و گوهدارên رادیۆیا ستار FM ئەم li vê derê pendaxwe ya mêvanê pispor bi dawî dikin em derbasî pendeka din dibin. هەند شیرەتن ژینگەهێ و دikarin di jiyanê ya rojane de werin bikar anîn. Ev şîret dê bibin alîkar û jîngehê biparêzin. Kêmkirina xerçkirina plastîkê. Dema kirîna kelûpelan, dûrên ku ji nûva tên bikar anîn, bikar bînin. Ji bikaranîna qedehên plastîk dûr bikevin û wan bi qedehên ji nû ve tên bikar anîn
بگوهرینن. لشونا ین بلاستیک شوشین آوه یجنووا تین تجی کرن بکار بینن. گهدارن ستار اف ام زور سپاش بوی گهداری کرناوا. ام هیویدارن کو برنامه جن و جنگه بدلی وبا. لوی داره دما مبداوی دبا. حیا خلق قدن به آگاهی و جنا جنگهی ین زنگیندر ام خاطر خوا جود خوازن. لبریا هر تشتی ام سپاسیا و دکن لسر گهدار کرنه. هر وکیدن ام سپاسیا میوان خوشی دکن لسر تولیبون و زیده کرنا آگاهیان. اف برنامه جهیلا کوملیا کزین کسک آجینگهی و جهیلا رادیویا ستار اف ام و هاتیه آمده کرن. هر شاد و بختوار بن.